Ya Habib salam alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور يا Kadang pasrah waktu kali kita kalau terlalu takut nanti kita akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak sekalian, marilah kita awali dengan sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Ini yang Al-Fatihah.
Ingat sama sini. Oh iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf dan Allahumma sholli ala Muhammad.